Karbi Anglong Sarkar ke kacelara phong lo bonta kacelenga towar amu kacelar dunde ke ciri kindeng ta isilo. Excise Department atum silunizana long kineptang aron ripen ahot sibokazana long kibidam Japan kepom. Asirvat NGO atum patir piponsi HSLC lapente HSSLC asalang kiu natum apan bang haru trok sira bang trok kebra ke thoma tum apan karjo pona sai kedai. Sirikindeng hawar BPHC along asai phi atum ametha duty ka cheda mahut ka cheleng atwar ke hinu da ka job pina anak kisung chetong nang lupusi Sirikindeng BPHC acho kamara tumpen phirang ke angno jaidun Jasmet sirkap amreng constituency arlo lidnailo pusi alang itu muhimpen thanpon Lasinon ke dobom Karbi Anglong poriborton asarkar tumpen prabjen pen Sirikindeng pen mujim mulian lapente tesang mesen ka cheleng atwar ka selam ponja phan towar cholanglo Athike kacelenga towar ke hinupena joklu kacali osmaratum lapente tujor colanga tumpen cenglok pinaan araratum kisung cecak nang lupusi hadakaratum ningri pedopo etu rasta he amar kana etu rasta সুবিধাজনক হয় কিন্তু বৰষুণ দিলে বহুত অসুবিধা হৈ যায় ৰাস্তা মানে বাই আমি তো আৰু বেলেগ গাড়ী নাই ইয়াত বাইক লৈ আপডাউন কৰো কেনেকা লাগিছে তেনেকা আজি যে আপুনি আমকে যে আহিছে কেনেকা লাগিছে পৰা বাছিছো এবাৰ মই পৰিছো ইয়াত বাৰু হয় নেকি Boy thalong supen bertap mangdak pon Rajan Ronghang News 24 Karbi Anglong Pini bolong komajelo United Karbi Club long Asirvat NGO tumpen cepate piponsi non hejong HSLC lapenti HSSLC asalang kiuna tumaphan karchopona mai pedo MSC Ramsing Timung Anparta Working President Asirvat NGO Kecari Amailong HAD Minister Sumrong Hang Assam Minister Hinpen Alhi Sarpuaman Pen Chetongdun Bangso Amayalong Assam Sector Sabha Maipu Barim Padmasri Rongbong Terang Prasanta Rajguri Chapbang Amar Assam Appointed Speaker Wilson Rongpi Inspector of School Thanbang Luchali Osomar apia potum ke thekiding chetongdun si mailong RDP dun bangso mailong alhi atumpen luchali atumapan misen alam thantekang pinpur ponme pini karso pon HSLC lapente HS ongdung kitia sarlang ki untun atumpan parumpet pen top 20 pen bang harut proxira bang trokya braket thomatumapan atchopon News Desk Report News 24 Karbi Anglong Kidamtangi pangkoreni kep arni aronri ahor IMFA ahor bokazan anak kepon bomahut pinaan asong atum Karbi United Council check pen KUC United Karbi Youth Development Council check pen KAYDC lapente cerap citudun Karbi Student Association check pen KS Anglongpo United Student Union of Karbi Anglong check pen Usuka Karbi Farmer Association check pen KFA atum kekhang check aputhak exercise asaikam Bharat Truck akes ahor dupu official pachinigil aphi bangso Indian made foreign liquor check pen IMFL dipolong biathaya besi bokajan malkhanalong kibidam jia phansi ponlo Anpart Excise Department mate Excise Superintendent Kaping Khat atengsi cyclem lo bangso hor silunizan alongsi neblong lo lasofi court along ke paklang jia phan dipuan banlo sitame ahor mukahinu et ajoinisi bokajan an ponlo puta tham And according to the inspector of Mr. Deuri, he told us that this was the case belong to the Khatati area, which has Bukazal Circle, which has been left in the month of February.